Mole. Maete tuwarandi bubuya, tuwakwanire buya, lakini nabora nyoro montege gatasore lakini okendire. Kera wono igensere bobe. Na ichase nchira yo bwororongire daikenge sana koira libageri ase familia Professor na inchentele na inwa sama sabo ngatiganya saati na michinga kicho bokendu. Ekiagera ntomaete ngode tali bwanje tama kweli. Oisaba some gitabu gya Samuel ya kabere 14 gagote abuya yango bugima bwamuganya abantu yobonga amacha itekirase liro botanyale kubuji. Iwo Professor nere igachiete sabali eliyogo tumuka. Gento yokanda abasabe bono no kora masoesi na itogenda ase Professor achire. Ekiagera egenteka mobuna nacha na asoma. Kwa Professor bacha babete kianga chinti mubuya. Bacha koeni yo mugabo. Asaba na siasa bale umwana siasa atumukire abana ase bagocho baeni yo mugabo. Bono abantu bale ebigwango getebiyo. Kunaba minyoki bali ba kolega asibotuko na nakora ba minyoki ba mo bacha ko batinde ka botuko. Nalende buyo molinke obekiole. Elia kabere yabona ali gusabanga botoendrete kuna kombolesa na mangana beira mange. Tokolege nteke mogyoka. Nkieto bugate chimbule chile chinyinge. Kuna serikali yatangaze watoto wetu warudi shule ile karibuni Jumatatu. Ningewaomba kama wazazi mzingatie usalama, muhakikishe kwamba kabla mtume watoto waende shuleni mahali wanaenda kuna usalama wa maisha yao. Sababu hivi juzi tulimpoteza mtoto wa University ya Masai Mara ambaye alisombwa na maji akaenda kupatikana baada ya siku 4. So ningewaomba tujunge, hii nyakati imekuwa ngumu kabla tutoke kwa shule. Hii sitakuwa na mengi. Leo tumekuja kuomboleza. Ningewaomba watu wetu wa Nyamire tushirikiane, tusupport hawa viongozi wetu. Tusiwe tunalaumiana hadharani, sababu tukilaumiana ni wana wetu ambao hawapati maendeleo. So His Excellency the Governor, sisi tunakuunga mkono sababu uko na sababu ya kuchaguliwa. Ukisoma katika kitabu ya Zaburi 75:5-6 hadi 7 nasema kiongozi anachaguliwa na Mwenyezi Mungu. So viongozi wote, Mheshimiwa Joash Nyamunga, mimi nawaunga mkono. Matukogeta era iga tuabura tobokendu mwegwete kingosi areme bure. Saba ndo bali babwate kisei. Lakini bona iga inje no mostari omutukote y'abantu bamindo batigato batiseke abantu abaya tubugatirane egepindi kyoburayi agakobe kienge mono tosira abarayi baro batokorere emirimo. Kinale gusaba omulembe Nyamira yaito Kenya yaito n'abarayi tosikane na kubwatirana na busiro burayi baro abana inchi baito bagwenere. Asamalieta neno oyo bwokeronde umo speaker Nyamira na bongo speaking ngorai otimbu atia mangi. Mheshimiwa Joash Nyamunga umuchumbe onoti mogirango chungo na enko elibageli naye ulire Professor. Karibu sana. Biamono